Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan, naluganan. Dito'y programa tayo, o naidaitan ka ha. Bakit? Apaya kasla alusiisan ka? Ibagak man langan ti marikriknak. Tapno makaginawa akong. Anda kayat mong ibaga, ngam mabain ka amang ibaga. Saan ka mabain? Anya ngay nga raw, mabuting ka. Saan ka akabuteng? No kasta, siyak ti parikot mo. Basta. Adda ngamin agparparik na kanyak. Agparparik na? Sino ngay tiyakin al-alya dahi ta amarikrik na? Awan tal alya ditoy. Tao ti adda. Anya nga rode ko na, ngagparparik na kin ka? Diyak nga ron maawatan to'y bagik. Ngam talaga ang nagpigsa ti panagparik na kanyak. Nagpigsa. Nanay, amangan mo't no malugluganan kan bakal? Diyak mamati iti lugan-lugan. Wano exorcist dita. Sika angata. Amangan no da exorcism dita. In short, lugluganam. Ay, si Bibiaga ko'y bakit? Dagiti lang natay ti lumuglugan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga agek exorcist ka. Anya ti kayat masaway? Si kanti mang sungbat iti dayta. Ta iso tagparparik na kanyak. Anya? Ay, unay daytan kaka. Anya tantanawam dita, Rodel? O, di ka nakatagari adagos, anya. Ang mga no agkit-kita ka iti ma-exorcismo. Ay, nga exorcist nga bagbagang. Di mo sa maawatan ti kayat asawon ti exorcist. Amok, ta malugluganan. Kan espiritu alumuglugan. Apay nga raw, nga iso ti bagbagam kanyak. Agkakanat ka. No mayroon na nga dapang panunutag, ibagam man ang ngagbun ng muningak. Just kabiyag na ito yan. Anya ay ti problema. Basta, agparparik na kanyak ti exorcist. Anya? Antay, sikaman ti pagdamaga. Anya? Agkakanat ngaminan ti bagbagakan mapampanunod ni Annabel. Anya aya ti ibagbaga na. May papan iti exorcist antay. Jay malugluganan. Na, apay ngay akas ta ti ibagbaga na. Delikado daytan. Huwag na rin antay. Amangan no apektaran ng ti utak na kat agtinag to nabagtik. Ay, saan kumamot ta kaasi kayo mo't adwa no kasta. Huwag nga rin antay. Tinda sayaan, ipan mo iti say kaya tres. Ta dagita tinalalaing a doktor ti utek kenrik na. Mayat nga ta, no? Ipan ko iti espesyalista ti utak. Ay, kat ibagam
Pagsayaatan na ti aramidem. Sige, Rodel Barok. Ipan mo ni bakit mo iti kabitan a panawan, ta delikadaon. Ay, unay daytan kaka. Talaga nga dagparparik na kanyak. Bakit? Mapantay ti doktor. Anya nga iti pa-check up mo. Sika ti pa-check up ko. Aguuyong kan samutan, Rodel. Ha? Saan bakit? Kaya't ka lang tulungan. Tulungan nga. Daytoy kit di agparparik na kanyak ti solbaren ta. Anya nga minday tangag parparik nakin ka. Exorcist, malugluganan. Siyak ka de, ti malugluganan. Isuda. Sas, lilikadon ti asawak. Unay daytan kaka. Damagem anya daytan agparparik nakin kuana. Di namat ibaga. Basta adag parparik na kanukin kuana. Nagpilsa ka no. Anya nga ita. Malugluganan samot di asawak tatang. Ay kat paliiwam Mabagbagtit samot ten. Apay agsasao ka na yung agmay-maysa. San mo't? Wano agkat-katawa ng agmay-maysa. Saan mo tatang? Daytan. Ipakita mo iti doktor. Ibagak ngagpa-doktor kami. Ibaga namot ngagmauyong ak. Anya? Ay, unay daytan kaka. Auntie, idaglukloko ni Uncle. Nagparik na kadikada kayo? Pirme nagparik na. Ha? Anya nga tinarik na, Auntie? Ay katadadanag ko ide. Iso sinursurot ko itinalimod. Kasta tinaramid yo? Apay. Ada aramid ni Rodel. Jakpay mo't na akto, Auntie. Anya pailat ko kuwam ngay. Akto mon ay ti kabitan na panawan. Di, surutek nga rod itinalimod, Auntie. Ngam di kag padpadlaw. Tapno saan na ka madlaw. No surutek, amangan no makita nak. Nagkunangay agpakita ka. Aglamang ka Masapol nga alerto ka. Kabaulak nga tangaramidon ti kasta, Auntie. Kabalam no kayat mo. Nungay manangdanak langan iti mang surot ken kuana. Ado aya ti kwartam. Auntie. Ora igastwak, basta maktok. Ay uday daytan kaanakan. Imbag ta nakita ka, Rodel Barok, ta inawis ka dito'y coffee shop. Napatag ngamin ti ibagakken ka. Nagtaer ka. Bakit takas ti ibagbagana? Ado siguro, tagkursunadaken ka anya. Ay, awan mo tanti. Apay anadamag yun ita? Kuna ka, ta kaduan na natataraki, kat agsapul da iti sabali. Saan mo tanti? Sigurado ka? Asan mo nga isuksukat ti kaanakak? Agure kayo man ante. Apay akasta ti panunot yung kontra kanyak. Anya tamo tayo, no kalata dumteng tay sarampiting ababay kat sikmawam mo't. Ay unay daytan kaka. Ante, awan ti kasta panunot ko, tadan asawak. Kat no chikboy ka kano ide. Idi dayta, idi awan pa asawak. No ita, saan na mabalin dagitan Sure ka? Pagduado-andak sama tante. Saan mat Barok? Ngam, anadamla ang dagiti babae, wan?
Ay, unay daytan ka. Masapol nga adayo ti distansyami. Tapno dinak madlaw nga agsiim. Ni. Ay, Saus. Adda ka doon na, babae. Ay, dayto yan. Jag parparik na kanyak. Kunak tupay kat. Ngam, tapalaang, Annabel. Tapal. Jak pa'y bigbiglaan ida. Si imak manon ida yung tunbigat. Numakitak pa'y ida. Taraya kun asap pegan ti babae na. Talaga nga da exorcism anya. Adda malugluganan dita. Annabel, bakit? Abangan no si kati malugluganan. Iso nga ipan ka kumay ti doktor. Bagtit ka talaga niya. Kat no si kati tila mapampanunot na. Among bakit? Ti tao a si bibiyag. Sana mabalin alumugan iti sabali a tao. Malaksid no isukat na tayon. Kandakas nga espiritu dagi diya lumuglugan. Linidemonyo ti kasjay. Isumat! Dinidemonyo at talaga. Apay nga rod nga isutar aramidam. Demonyo ka nga rod. Bakit? Amom ka di ti sasawag. Wano malugluganan ka batan. Iso akas tamam. Nakaro ti pan nakalugan mo, bakit? O relatong paan na kon. Akin espiritu nga tatilimugan ken ka. Dinak pagat atapan iti dakas, tasikat ti dakas nga espiritu alumuglugan. Asino ayat ibagbagam alugluganak, kat si bibiyagak pa'y matlaan. Padak ka day, si bibiyag. Natural apadam agartem. Anya? Gartem ko naman. Agkakanat kamot bakit? Gartem kada naluganan ti bagbagam. Asino nga taapasuro ti diablo, tinanglugan ken ka. Di mo ulit-ulitin day taat, ta sa anak ngampang. Sa bali man ang tibagbagam. Saan nga agsusurot? Iso delikadon bakit? Unay daytan. Nasaysayat mo't lang. No, ti auntie ni Annabel mismo ti pagpatulungak. Urayak dito'y coffee shop ang nangawisan na kanya kidi. Isun ti sumungad. Oh, Rodel. Nabayag ka kadi naguray kanyag. Saan ante? Nagsinaro no talaan. Mabit lang tamang ordera kiti pagsangwan ta. Kapilat ta nante. Sinyasa kon ti waiter. Rodel, iho. Anya ka di ti parikot mo? Yan, nabilante. Agkakanatlat ta ti may sawsawang na. Kas kumaitian niya. Exorcist. Anya? Adda ka no exorcisag. Da kasak ka no nga espiritu alumuglugan iti si bibiyag a tao. Ay, just ke. Apay, di mo na gets? Exorcist. Lumuglugan. Tiamok iti exorcist kat di mangparparwar iti limugan ante. Saan nakakasta? Awan power ko mangparwar iti spiritu alumugan iti tao. Oh, just kikamot. Saan nakasta ti kayat asawun ti asawam? Nagad tayo. Kunak to, paykat. Isuda manan. Mapana ko ni Tayanda. Nakatalikod ti babae. Gamatak adagos ti buok na. Nabayagan ang nagparparik na kanyak daytoy. Just kay kayo. Ita. Gamatak.
Annabel? Annabel! Auntie? Nagawa na bain mo anang ipungot kanyak? Si kagayam ti exorcist na auntie. Annabel? Tilugluganan na. Tinumpadag. Anya tilinaw di utak mo. Da kayo matgayam auntie. Kapamindo na ito yan ang nagsinarak kayo. Saan kami ang nagsinarak? Kunayo paliiwag ti asawak, da kayo matgayam ti chicks na. Danga! Nya? Talaga bagtit ka, dadaal ti ulom. Apay nga rod nagsinsinarak kayo. Daydi damo, kat sana na'y gagara. Nakitak ti asawam, isungay nawis ko, dito'y coffee shop, gapu itinay bagam kanya kaparikot. Iti kapamindua, ni Rodel tinagragot ang makisarita kanyak may papankan ka. Ti mapaspasamak dita utek mo. Nakasta, adda parikot mo kanyak, Annabel? Ibaga mo, nadakkel ti imon mo. Idin tutawan mo't gayam, ti pagimimunam, danga. Kuwang amin. Idi barupay kat chickboy. Anya tamok ngay naging gaita kat. Adapay lakan kwa na dayta. Anya? No kasta garod. Al-alyaan na katibukod mo panunot. Sikamot gayam ti agpalpalugan iti dakas nga espiritu iti utek ken pusom bagtit. Unay daytan, Annabel. Dala, agkidaw kay ti pamakawan iti asawam, anagat atapam iti dakas. Kwa, lakay. Ay, Sorry. Naidaytan, Annabel. Naluganan na itautak mo iti dagas nga espirito. Ay, naidaytan kaka. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Naluganan. Dito'y programa tayo. Naidaytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan, ti agnayangay. Dito'y programa tayo, naidaytan kaka. Apay dayja a babae takas jeti kababalin na. Asinaw, Dayjay a mercedita di ka pala naruam kan kuha na aya. Nagalas ti kas jay aramid. Kasasaom panawan na ka. Gudlatan basta sumumbat lahit day. Sumungbat nga agpaisaw, ngam adan ijay sampulang gate. Maawatan pa'y nga raw, ti bagbagana. Ay, masurunak launay. Kano lumabas dito'y balay, di man la tumalyaw. Kas lalandok ti tenged na asaan amabaweng. Sa di na amaw ti umisang. Ay, saan mo napakasikurang na itabakag? Itikas ka, sana madadaal ti ulom kinkwana. Masuro na ka talaga. Kastamat ti aramid na kanang iti kabarangkayan na. Siguro, no adda kwartam nga ipigkot mo iti muging mo, matalyaw na ka. Permi Ay, naidaytan kaka. Adaman damagay, Ma'am Mercedita. Anya dayta, tata. Agsarsarita ta, pumanaw ka. Ibagayo latan, tanemang mga kumot. Ay, naidaytan kaka. Kasano amang ngigmaw kat adda ka ditan sampulang gay. Mga kulat tamot tata. Ay nagdardarasak ngamin. Ngam mabalin nyo latang ay tuloy ti ibagbagayo tamang mga kupay laeng. Ay, anak ti Diablo kit din. May amang. Naidaytan na klasit tao. Awanan baeng.
Anya ngay ita, kunak tumat amahay blood ka. Makapaatake at talaga bakay. Saan mo nga mino nakasarsarita no makitam? Kasanaw na mo iso ti makisarita ka niya. O di panawam mat. Kabayatan ti panang sungsungbat mo kwa na panawam mat. Takita mamat ti mariknana. Ay, tas kikilig. Di pa ikot agpimpin no kamay. Ay talaga akas talakay. Iso nga rod ti style na. Kabayatan ti pan nakisarsarita. Umadayumat. Ibang klase na di aparswa. Na. Speaking of the devil, iso ti sumungad. Nene, kumit kita mo ditaw. Tata siya, no? Apay, ma'am. Anyar ti baga. Nay, sinirandak mo tan tata. Agsarsarita tayo pa'y laang nga mimunag kayon. Agdardalasak namin, ma'am. Nga magsaw kay latta, tamang manggag kumain. Ay, just kay. Kasanutang agkinawatan kat adda ka mo tan ditaw nag. Nakasirapay tiri daw yo tata. Kano kastamar ti aramid mo tunggal adda ka sa aom. Rog-rog yan pala ti sumungbat o madadayukan. Ha? Unay daytan kaka? Apay mo't dayjay a barangay health worker. Nagalasmat ti kababalin na kasjay. Anya ti kababalin na, nana? Kasasaom pumampanaw. Ha? Ay, amo kong tinakdakamatan niyaw. Ni Mercedita. Isunga road. Apay akas jay dayjay a tao. Awan pa'y limpyo nga ramid na. Kasaom umadayo a sumungbat. Inton aramidum kan kwa na ti kasjay maluksaw. Dadaul sa amat ti ulo na dya a tao. Nasa uyo, nana. No danto pa ibilbilin na kanya kat jak maawatan. Takabayatan ngagbilbilin, umadayumay. Nagganas a basibasin no kasta. Sa di na pa'y ammo ti umisam. Nasa uyo, nana. Adda ko mapagadalan ti isam. Ta ibaon kon nga ginroll. Bareng makasursuro nga umisam ti anak ti salit a tao. Ay, unay daytan, nana. Nanding, nakitam ni Manang Pasing. Anyat kasasaw na ita a tao. Kasarsarita ka nanding, di ka pa'y sumungbat. Anya, makisasaw kagayam. Apay nga ron ngay marayo ka. Ay na, amumutan nga do ti pakakumikumak. Ay, kasjay. Wan, Ay, no kastamot lang. Sige. Agsarita ta, kabayatan nga umadayo ta ngagpadpada. Kita man no makapagkinaawatan ta, just kay. Sige, umadayo akmal. Oh, naydaytan. Apay, awan lat pa nagbalbali mo, Ma'am Mercedita. anyat sasawam mo tata? Kaslaneta, agsarsarita tamanan, ngam umadadayo ka manay. Amumutan tata, busy akanayon. Ay, hustaon, partakam kiddi ti umadayaw, jablaw. Ay na tata, busy ako naklangarodan. Iso akanayon nagdardaras. Asinot ka sasaam. Ha? Oh, naydaytan ka. Lagay, imbagak mutenken ka. Asaan mo apampansinan ni Mercedita, tama ata akikalaang. Talaga adjakon pansinan ti Jaskay. Sa maisa, mapilpilitan laang dayjay ang makisasaukan ka. Amok Kilaang kayat nakasarita kat dyan da kwartana. Amok na isa. Isungarod ang masinsinit akanayon tidapan na. Orag sasao pa lang kat pumampanawan.
Kinabastos tikas dyan. Di na nga taan mo ay Ay, mabalin nga muna. Ngam igagagara na. Tawan sirbi na giti awan kwarta na. Awan sirbi tayo kwa na. Ore ko maano bak na saan mag sumang ka mamirmiraot mo ti jas kay. Ay, unay daytan ka. Ni mat bersidita jay limabas na. Wen nga raud. Apay no lumabas? Saan na kayo apagtagaryan? Ay, pulos Ay, kasla awan nga ti makitkita na. Kasano ang makita na kayo? Kit diritso mo iti masangwanan na ti turong ti matana. Talaga mat. Kasla landok. Asaan amabaw ing tenged na. Ay, nagganas abasi-basaen. Nakamirugrug pa'y akanayon. Maditi kasta tao. Awan gayem na no mirdo. Sino nga iti mangayat iti tao amasiglutan mo ti sungo na. Di na pa'y amot ti umisem. Awan agatras ti lalaki ken ko ana. Iso nga agbaak day tao ray kitaem. Awan ti mangayat ken ko ana. Ay, no sakti barona na. Talaga jak kayat ti babae managmiso out. Una, napimpintas mo latay babae na isem. O, naidaytan ka. Bakit? Makapakigtot adamag. Anya adamag. Apay adda na pangok. Awan na pangok wano na ustal. Anya nga idayta adamag. Kumandidato akagawad ni Barangay Health Worker Mercedita. Ay sus, awan ati mangayat ken ko ana. Merdoot. Ken saan makasarita apulos ta umadayo makisarita. Di pa'y pumansin ko nam Kasano nga agbalin akagawad ti kasta? Saan pumansin? Saan makisaw? Managtagibasit? Kalpasan na papilay. Mas dawak tagngayangay akagawad. Kitain tayo man tilaing na ita. Jaklakit di kayat nga ibotos ti tao alas taog. Naitay awan am muna. Akas kan ni Mercedita. Ay ore siyak mo. Jak kayat tikas jay. Si kamot ngay nandeng. Kayat mo ngay butaws ni Mercedita. Jakla pagtatak ko ng ti tao. Di na amo ti umisam. Kan makilangan iti pada na tao. Amo naman ti makilangan. Ngam kadagiti laang babak nang ti kayat nakapulapol. Agam manitikas dyan na. Ag kandidato tayo man wano saan. Masapula man nakigayam tayo. Kan amo tayo mat ti umisam. Una. Ngam ni Mercedita none of the above. Ngam interesado ng agbali na barangay kagawad. Mas daawak. May babain lati bagbagina. Iso at tinasaya at saan ko man alumaban. Tawan timangayat ken ko na. Kayat nasawan, maabak mutlaang. Papanam lakay. Inakman chins oilan di lugan di tagarahay. Sige Di nakto isturbon sa mabayag basit na dyan. Wan, angam na si putam dagiti lumabas. Apaya si putak. Amom lakay. Nabanglo amin na tattao ita. Apa nagpipili. Siyempre, adda kaya't daken ka. Amok na itang style. Mga purwakan dakiti sangaribaw lakay. Ay, no may shoot lakit di ti bulsak. Saan ko na basol? Basol dyan Ha? Unay daytan ka. Nalpasan ti araramidag. Hello, Manong. Apay Mercedita.
Ken apa ya manong mutay ti awag mo kanyak. Kasano kat imubing kayo met manong. Ay, imposible mo tay bagbagam. Nangro na pa ikat ay nakarugrugitak ta nag-change oil akit ilogan may. Kalpasan na, ibagam nga umubingak. All bound. Ha? Ay naangaw kayo manong. Kung dehelo kamutan kanyak ita. Apay aya nga may? Siyempre, manong, nakita kayo gayam, di greeton kayo mo't Greetings with a smile. Sino mo't ngay, tinangisorokan ka nga umisam, kan pumansinad. Awan. Kabukbukudak da ito'y. Rumbang laang nga isaman kan gayaman amin na tattao. Nga ta. Ang tagtagainip kan samay mamalsidita. Ay naangaw kayo mata talaga manong. Di nakman awagan iti manaw na makapadurman. O sige, tatalata nga rudan ni iso ti pakaragsakan nyo. Agkarados nga ka. Di nakman dos-dos ngayon. O sige tata, anad ha. Ado pa'y nga minti kablaawak kan isamak dita. Nakaskas daaw mo't atalagaan niya. Ti? Imbag man, tadi ka manan imadayaw anak isarita kanyak. Kala at nagbaliw ka. Kasoy ko matasigod atata, manakigayam kan managisam. Ay, linakman ulaway. Sigo na mirdoot kan isnabira ka. Ita, kasla kamutan karnero anak amaamaw. Anyak naknakan mau, mamersedita. Ay natata, di na kun awagan iti ma'am. Merced kun ayulatan. Apaw, nasingput kan. Ay, gayam. Itay pa yan, nagpakana ka. Di ka mo't lang makapampanaw ay. Ada siguro kayat mo nga ito na niya. Inton maminsanan amang tedak, este mangted kami kunak kuma. Asina ti kadwa mamangtad. Kan anya ti kunam nga ito diyaw. Tagtagari tata, maipisok tulatan iti dakulap yo. Basta ukraden yun to anaimbag ti dakulap yo, wan? Mapana kon tata. Itay kumapay apimanaw ka. O naidaytan ka. Ha? Apay dagito'y atat tao. Tagbalinda amin na plastik tunggal madanon ti panagpipilay. Unay daytan ka. Mas daawak. Saan mo't anarigat ti umisam kan makikado ay ti amin nakita ti parswa. Ngam dagita atat tao. Kat agpili da ti paboran kan gayimenda. Ngam ita ta panagpipilay. Ay, naggagayad ti isam da. Kat saan amaktangan tingiwar da nakangursi ay nakasla pinulpugan nga aso. Just kay. Saan mutin akasla masinsinet ni Mercedita? Agmatider pa yun dito inulumabas. Ngamamuklatan, apa naging kukuna, wano kinaplastik da jay. Bay amlaay ngagplastik da bakay. Danggayam ket di tapno pisokan damot tadakulap mo. Kalpasan na, saan muntumot la apilyin ida. Ha? Nga may, luk-lukon na tayo laang. Kampay iday, ket kasao kun isimanda ka. Ngam kinapuno na, madurdurman na. Ay unay daytan kaka. Jas kay akita ti parswa dagita? Di da nga ta amaw, nga amu tayaw tar aramiden da kinaplastik.
Amo da una dayta, igagagara da tiyag plastic. Kun saan la dayta? Papuskulin da pa atiro propa na tungkal madanon ti panagpipilay. Agbalinda plastic, kun agbalinda anapuskaol. Ay masda awak launay. Unay daytan, kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Ti agnayangay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ana pauluan. Pilosopo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Turugan, kuya. Apa yan nagdagulit ka? Diyak kaya ti umutang. Diyak kaya ti may stress. Nawatam. Saan ka ba tapilitan? Apa nga raw nga nakamanan di ti barangay may? Aglako ako. Siyempre, business ko rito, aglako ako. Adamot permit ko, aglako. Kumatang timayat. Surag-subiya kita aldaw, ta anda ng ti san ko naranaan, singiran. Apa pautang ka, pautang. Kalpasan na, singir ka, singir. Di ka lang masyan ka na kwada. Saka, asyan daw. Paglaraam, ti awan dara na. Siyak, pagdaraw na, kad awanan may darak. Jaski ka matatao. Di ka man umay mangsulisaw. Diyak kaya ti may stress. Diyak kaya ka makita ti aniniwan mo. Uren winton bigat. Talaga mo na diyak umay ta di ako no bigat. Uren ton saan mo adiaw. Diyak kaya na umay ka mangsulisaw ka na iti umutang. Tamangan no masulisaw ka. Business ko rito. Iso aglako kung nagpautang aklatan. Awan bibiyang ka ti monkey business. Negosyo ti tao na to. Sana negosyo ti bakos. Naglako ka dito inton bigat. Di ka dumagdagas dito balay may tapno sa anak ang masulisaw. Pagkan anak nga ti dumagas dito. Awan mo't maganap ko. Ay, daytan kaka. Sayang ti plano ko bakay. Plano nga. Diyak ko malinapdan di Bombay nga may agpautang dito inton bigat. Sapay aya. Ikak ko may tigunggunana. Ano nga minti may stress nga bayad nga po iti utang. Ngam pautang latamot na pautang. Na, andamot kun kan no umutang ka no saan. Apay, basta umutang kalatan. Di mumut ka sa pulan. Bagtit ka aya. Ay, unay daytan bakay. No, di mo kaya ti umutang. Aduma, ti mayat nga umutang. Pakasikuram nga min aya. Dandaniak nga rin na suliso gain. Anya nga men, ti kayat mo nga utangan. Jay bang banglaw ngay papaangot na. Dandaniak na suliso ka nangala. Jaski ka malalakayan. Bang lula ang ti pagtatakkunam. Saan mo't nga importante iti biyag dayta? Apay, napatag ti panagpabanglo bakay. Tapno, agbali na ka makaayayaw. Agdigos ka saan nga bang-banglaw? Unay daytan kaka. Urayak man kit day ni Bombay dito yung waiting shed. Dahito nga oras kahit na umay dito yung barangay. Nakakalugo nga kan adamaskaw. Di na may lasin na dyan. Kan sa bali apuro dito yung waiting shed nga yan ka. Speaking of the level, at the ditan, sumunga din, naka-motor. Daytan. Uragan, kuya. Agin babaklaan. Anaw ang paninda mo kapatid? Hindi po kayo marunong mag-Ilocano. Marunong din. Apay aya.
Pag inukano talangan, kuya, ate, agkita kayo. No, ada magustuhan nyo, lako. Ada pagpatuboy, tibo, Lucian, bang lokin, ay, agkita klangan. Silang. Pag hindi kayo noon niya kayat yung karagitila ko. Nakita impakitam ti kayat kao. Natabang banglo, Lucian, ken pagpapuskol ti buo. Ang malak pa ti nagan ko na dresyo. No problem. Siyak ni binansya biskara. Kati balay me. Ada ka di number na? Awan. Mas tanay kay tudura. Manipod ditoy. Ang bilang ka, katlayjay may kalimat ti balay me. Sige, aramon, di kayat mo di takat di ilista ko ten. Gamasapul mga nakapoy item na yun na tinara. Apay nga'y nagpanayon kay ti utangan. Kasta tara ko, no dalam masapul agara kamod item. Bagam di so tiramitak. Hay. Unay kang kaka. Nangalaam ka dagita, lakay. Ginatang kumut ginatang ka. Ay, Power. Nangalaam ngay magtinggatang mau. Ay, nagbano ka kumut Imposible mo tano da kwartam. Inutang mo siguro kinibumbayan niya. Nasa umang. Ba't nakagurgurak di umutang na stress pa. Apay kumangay nga umutang Ha! Adala maamwak nga utang mo kita. Uray kumaano makanda kita. Saan mag... Ay, maminsan lang nga agaramat ka na itaw. Isabay anak kanilang bakay. Laki-lakayan kalaasaan ang makapagpanunot itinaimbag. Ay, unay daytan kaka. Bis, adaman damagag. Anya ka di day tamanong? Ada ka di ama mo magnakan binansya biskara. Awan mo. Taga dito'y ka di? Uy, hindi man di balay dangan tutura kanyak, hindi na parang Domingo. Jay, maikalima abalay. Ni, kat no balay ti Santos family day, Jay. Ay, agura kayo manong. Anya ka di tila nga day ataong imutang kada kayo. Bakla alakay. Ni, awan mo ti bakla alakay nga maamok. Anya talaga tila nga na. Bakla alakay nga ron. Rangkaw. Nangisip. Ha? Kaslaki ni tatang? Kas ano nga ta, matris ko rin siya, bakla na kay. Bay anyo ta damagag to kada tatang kenanang. No da kas ta atao ngam amuda. Ngam anya ka didagiti inutang na. Susun, bangbanglo, kan shampoo. Kan may sa item. Na yun utang na. O sige te bagak to kada tatang kenanang. Bareng amuda ni binansya. Sige mga roda rin. Tulungan na tani, kasi akmot. Ha? Unay daytan kaka? Pangalaan kumamot nga ni tatang, iti igatang iti bangbanglo nagngina kada lotion kan shampoo. Imutang angarod ken ni Bombay. Kat no sana kayat ni tatang ti umut-utang pang may stress ka no? Mas daawak nga road. Siyak man ti mangdamag ka ni tatang. Aywan man anak. Bareng sikat ti pangibagaan na itipod no. Amukat nga agul-ulbud man nanda di alaklakayan. Ha? Unay detan kaka. Nanang, adamat gayam lotion kan shampoo yo. Mayat ka di na kita? Ay, hijak amoy ti amam. Ha? Kuko ni tatang dagita, nanang?
Wan, imutang ka di ni Bombay? Saan ka numat? Nang gatangan na ngay kadagita? Ay, jakman amukin ko na. Damagin nyo ananang. Dinamag ko nga mipilit na ginatang na. Dinamot ibaga no sa dino tinanggatangan na. Ay, adda malagip ko ananang. Anya day ta anak. Adda taong imutang kini Bombay. Ngam di na mo no asino da dya tao. Nagmutaleng-mutan. Tadi na mo ti papautangan na. Bakla ka no alakay nanang. Ada ayamot bakla di ti puruk tayaw. Sa lakay pa'y. Unay daytan kaka. Sino nga na itatao kasap sa pulan ni Bombay? Adda atap ko ading. Sino? Saan nga ta anit tatang? Anya? Sana pagan ano ni tatang ti amot utang. Nang runa pa ino iti Bombay. Una ngam awan mo ti pangkas na. Ha? Adda atap ko ani tatang tidakdakamatin ti Bombay. Nakusta? Imutang ni tatang. Saan nang inkas? Ay, unay datan kaka. Tatang, kunak man, no saan kayo nga amot utang? Nang runa pa ino Bombay. Talaga, mat asaan? Diyak kayo ti may stress, iso diyak kayo ti umut utang. Nangalaan yung marutin kasyaw, karag ti Lucian kada bangbanglaw. Ay, kwasta ka mo't Apay, wala ka din, ti ornong ka. Gaman niya. Mati kawak tatang. Ay, ti kawam na ti bagbagay. Anya nga man, ti pakasiguran niya kadag ti ba nagaginatang ka. Masikuran kami ha. Tawan mo, amo mi akor tayo. Kalpasan na, imbagayo akas. Ay, mamati kami pa, imbagayo nga utang. Ay, di man ipilit kanyak na ita, utang-utang. Diyak kayat ti umut-utang dita. O, naitan. Nanang, ada nang luko kini Bombay. Anya ngay tinaramid daken kwa na. Imutang da kano iti items. Kan kanayunan nga item. Kasanudamot ngay alinukaw. Nagibagada itinagan kan address apeke. Anya. Nagawan mo na puso na ita at tulisan. Ngam ada atap ko nanang. Asinaw ti atapam at tulisan. Ni tatang. Ha? Unay daytan kaka? Ngamin, awan ti kwarta ni tatang. Ngam nakagatang kadagiti agkakangina abang banglo kada lotion kanda dumapay. Apay kasjay kanuma ti inutang daken kwa na. Una nang. Dagiti adakin ni tatang ket kasjay met ti inutang daken ni Bombay. Ay naglukaw nalaklakayan. Nagturedan ngay mutang iti kakasjay. Okay laeng no legal ngay nutang na. Tirigat na linuko na ni Bombay. Ay unay daytan. No kayat mo tinasayaat. Saan kan naglibak? Anyat sasawam bakay. Sikat tinang luko kin ni Bombay anya. Apay ko maalok ko. Nagtangken mo ti ulbod mawalaklakayan. Di kayo man nagpabasaw. Kayat mau tayabak dito'y ni Bombay. Tapno kilatisin na ka no si ka dyan ang luko kin kwa na. Di ka pa ilagpod now. Tulungan mi ni Bombay nga agdarom tapno mamulta ka. O anya, di ka makatagaray. Tanaibusan kan iti iyulbod. Langgong ka talaga. Tanda mo to rasimbang part. Ni Bombay dayta. Nasaya at mo tandaan. Ayabak dita, itapno pagpunon na ka.
No kasapulan amalwon na ka, ipalubos ka, tapnusan ka nga gram. Pangasim, bakit? Di na kumamot irobo Ala, agpuno akam. Duat ako malanga makaamaw, bakit? Kababain ka na anak tano, maamuan dati punaw. Tulisan ka. Saan mo't amumait amasurunak launay ka ni Bombay. Pilit na tila ako na, sungin nalakaon. Kaya't kung ikan iti pagnakman na. Anya, unay daytan, kaka. Siga, tanang luko kanya. Pamarang ka baklalakay. Iso ito. Ang pamarangak mo. Boksimiro. Kulalanti mo ito nang si makita. Napuro anak. Iti boy. Madaya ko na. Huston. Siya kung timakamukan ko na. Bayada ko namin ng nala na. Nagsimpot kan bakit? Wow, bayada. Ngam siyak mat, timang kabil kan ka. Nariwag ak langaron. Ninayunan pala. Nagano na ito na bituan. Nayunan tapay tibituan. Nalasta nakaka. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana Pauluan. Pilosopo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ana Pauluan. Saan ako ngomisem? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Saan akon nga umisem? Apay amay. Basta saan akon nga umisem, tatang? Ano ti parikot mo Saan ak nga rudan nga umisem? Nunay ti parikot mo. O di isan ka nga umis-isam. Talaga mat. Saan akon nga umisem? Ngam, mabalin mo lang tamot nagkatawa, kasta ka na Masurunak. Manawan, orla tumayang tag. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dahi ta tao. Ay, punay dahi tan kaka. Isu nga minti pagsasaritaan dagiti tarabitab. Anya ti bagbagada kontraken ko ana. Mirdoot ka na o. Di na mo ti makitao. Kasano ang nagbalin nga opisyal ti barangay. Kasta ti bagbagada. Kauan. Agpaisumot nga men. Amirdoot ti anak talakay. Oray siyak. Diyak kayat ti tao amirdoot. Iso maawatak dagiti tarabitab. Anya? Iso dati ayonam no kumplotam. Saan mo't akasta nga maawatak ti riknada. Puno mat ti warwaragawag da. No punaw kas kinunam awan nga ron at ti parikaut. Nilaang amay ti parikaut. Ay unay day tan kaka. No asino nga minti imalalaan na iti kinasuplada wano kinabirdoot. Idinto ta nakaragrag sakak mat a tao. Apay akasta ti panagsasaom kan panagkitam kanyak bakit? Normal mat ti panangkitak ken kalakay. Sabalin samot ti atapem iti panangkitak ken ka. Ay, managatap tamatam lakay. Dagita agalad ti tinawid ni ami ken ka. Anya, no nagsaya at takatao. Ay, naitaitan kaka. Itata nalami isti ulom anak.
Namagak man, no, apay akas ti kunam kanyak. Asaan mo na kaya ti umisam? Nabannugan tingiwat ko ngumis-isem iti mano abulbulan kentawan gapulang iti panagbalin ko akagawad wano public servant tatang. Makabannog ayamat ti umisam. Pirmi tatang. Agasem met, takanayon ang nakalukat tingiwat ko no magmagnak di takalsada aging ga iti barangay. Tapno makunalaeng asi iisumak akanayon. Anya launa yan nga itis isumak. Uray kumaa, no makapaisem met tila nga dagita tattao. Nenay. Saan met? Ta makapadulok. Amang ano, agoy uyawan nagiti matam anak. Saan met, tatang? Ibagbagak laeng ti obserbasyon ko kadagita tattao. Ay, ada madilaw mo kadakwada. Idinto ta adamot madilaw dakin ka. Just kay, agdidinlilaw kayon nakalas. Muna neta. Anya, kasta ti kunana? Wain bakay, makabannog ka no, ti umisam. Umisem laeng mabannog ki dain. Naglaka ti umisem, kun nagsayaat ti umisem. No sika, naglaka kang nagsayaat, bakit? Agduduma mo tirik na kan style. Individual differences ako na dit English. Saan ngagpapada ti tao? Talaga met, asaan ngagpapada ti tao, ngamrumbeng laeng sursurwan dagiti banag anaimbag pare ti tao. May saan naimbag agalag ti umisem. Kituan Mike. Numirdoot ka, awan mangayatken ka, liklikan da ka. Amok na ita. Ngam ko namot ni amay anabanugay. Taam-amang pa'y kano anakaisam. Sala umisem met, no da ka sa una. Alagan met, nga umis-isam nga mapan iti CR. Ay, unay daytan bakit? Hindi pa nagkakampanya kat naggayad kan naglawat tingiwat na nga isam. Isu nga raw anabanugan. Isu asar dengan da kumamutan, asar saritaan. Hindi nalpasan ti panagpipili na banugan. Kasta ka din, ana? Ay, awan ano kasta. Ad-addan, aguraan na giti tao. Dagita mo, tila madildilaw da. Normal na itanana. Isu ano agbalin ka kagawad, ano public servant, masapula nasayat ka. Masapula naisem kalata. Apay beauty pageant akong di isam, kaskada akong di payapay. Kaslakas dyan Unay daytan, aki naman naging koko na. Ay, no, di yung kahit tagbali na kasta, saan niya tapugan ti politika, nana? Saan arum mga tapugan ni ami ti politika? Ngamin, mabanog no umisam. Ay, unay daytan kaka. Apay dagita at tao, tawan maaramidan da iti biyag. Apay aya. Siyak manan ti chis-chismisan da. Sikat kamay, anak. Sa anak mo't nga artista? Abak mo pa'y nga ron ti artista. Nasiksikat ka pa nga misoda. Taado ti fans mo di ti barangay, mang tap-tapik ka. Mas daawak tatang. Pakibiyangan da amin, makapaluksaw. Nalala. Tapno sardengan da ka na sarsaritaan. Saya atam ida. Isimam ida. Pakitaam ida iti kinaimbag. Apay no kasta taramidot tatang. Adamang sweldo kanyak kadakwada. Awan ti sweldo amang saysayat kadakwada. Iso nga anya agapo nga sumak ida. Ti para kanyak anak ket kwa. Saan da kando kayat na agbalin ka amirdo out. Tangsit, tangig, managtagibas set.
patapwakan da kay ti pwestom no kasta ka. Ay, padasan dalaang mata. Na, ay, saan mon atutupan idata maabak ka, anak? Sakti patyam. Ay, unay na itan. Naisim kan tumanan, iti dato'y masungat na panagpipili, amay. Pagan, ano nga isuman dagita tattao? Ha? Oray man aggiginura kami. Ha? Ay, di mo kaya tasikatipilyin da. Jak pagtatak ko ng tibutos da. Na, sika pala ti kagawa da saan nga gragot iti botos. Talaga man. Idi kat pagragutam launay. Sabali ide, sabali itan. Ay, talaga, sabali ka namin. Sabali ka na talaga. Ay, una detan. Ay, makipindustak. Iti, dahito apa nagpipilay. Ay, matungkalan to tingiwan ni Amay. Talaga, may tumaray. Isam to nga isam na dahil wala kitaan niya. Sakto pa ka na talyawan. Kusilapag to pa iti makapataya kusilap. Ay, siya sa katawa ak ano ang isam-isam to. Ay, Mabay na to Wait, wala na kami Apay day tamada na pagsarsaritaan niyo ni Manin Abay nga anak ko. Ay, bagbagami lang. Sana na saya at style na. Agisam lang, no da kaya na. Wala na. Amuyaw. Sanan akayat ti umi sa mapulos. Ano ya? Yo, abay ka. Kasta ti sang kay bagana. Saan to kanon ngomi sumpay? Imposible na ita. Di kami mamatay. Uy, saan may patulita? Badal. Naglabasan ti taw-taway. Panagpipili manay. Umisim kan tumat ngatan amay anak. Uray anya ti bagbagayo tatang saan akon nga umisem. Anya? Ulitok atap no nalawag. Saan akon nga umisem. Ulay daytan kaka. Aslamot lang nakabasulan dayta isim kan ka. Awan daytan kanyak. Uray asino pa apilato ti masabat ko. Awan ti isimak. Yeah. Nakapuot ka niti opisyal ti barangay akasta. Ado tatang. Saan lasyak? Ado kami. Ay, di na dumakat ti karkarigatan damat ti umisam. Natural na iti kagawad mo no opisyal. Masapul nga isem dinalpas nga isem. Ngirse dinalpas ang ngirse. Nga orela masilsilangan ng itang isem. Syakat saan tatang? Apay kit din ngay nga umisumak iti silang? Agmiso otak ki di iti oray lang nga Ay, wala na taan. Anak, ano ti plano matarayan ita panagpipilay? Secret. Awan ti makamu tatang oray asino. Mabalin ayamag. No, agpapili ka, no, kumandidato ka, ay mamanan ti amin, Basta awan ti makamu tatang. Sige, makamu ka nga raw. Kita, manda kita sumanao dita. No, kasta, isi mamun ida, tapno mabainan da, iti akusasyon dakin ka, kas mirdo out. Imbagak nga rudan asaan akon nga umisang tatang. Ay, unay daytan kaka. Ay, maliwan tayo man ni Amay. Maliwan tayo. Isa, tiyo mo na amang kablaaw. Ano mang pansin ka na tayo, amen.
Sigurado, nagayad ti isem na. Pero Kuno ito. Ditan, asupal-palag. Kalkalaide, saan nga imisem apulos? Sa ita, kundi isem, ay supal-palag na naktidablo a babae. ayuro sakmat na pa'y lugsakan, mapahiya. Hindi yun eh. Isun di lumabas. Awag, Saan tayo man na pagtagtagariyan? wag, saan tayo pagtagtagaryan? Sigurado, nga isudo mo na ngagsaw. Ay, kung limag tayo runan, tagay lumabas ay. Hindi. Masilwan mo ti subsub na. Wan nga round, nakamirdo at alimabas. Yan. Kaslawan nakita na. Kan kaslawan kayat na. Ayaw na mo daytan kaka. Apay lalabsam kalau dananam nga asyang kanda iti daduma ka baranggayan tayo anak. Wan tatang, jak ida nagtagaryan apulos. Jak met iniseman ida. Taing karikmet asaan ako nga umisem. Kasta tinaramid mo. Wan tatang, tiyan mo da siguro kat isemak kan pagtagaryak ida amin. Uray di ta namutan Ay, unay dayta. Delikado kan inton aldaw ti panagpipili. Nagkunamot tatang. Kastamot at talaga. Dagiti daduma kat nagpamirinda pa ay. Anyaga po nga ramidok ti kastangay. Pulos mutan Ay unay daytan kaka. Mas dawakan ka anak. Sigurado maabakan. Iti dati panagpipili, saan may nakita ti isem mo, Ami? Wan nga round amay. Itaman la pa nagpipili, apulos, adi ka imisem. Dahito nga min ti pudpud no akinataok sa anak ama nagisem. Apay nga ron idi napalpalabas sa tawan. Ta, sana may siratang iwan mo. Nga ron. Idi dayta, lola. Naalam amin hindi kaya mo ide. Nagunod mo, nagititat tao. Iswakal pa sanday ta. Nagpukawan, dagita nga is-isam. Ang mas daawak. Ta, awan latan, ti isam mo isa. Nga ron. Awan ano kasta. Di na kan pagtatakkunan, dagiti ka baranggayam. Way. Jak mo't pagtatakkunan ida. Ha? Nene. Unay daytan, kaka? Kunak lang arudan. Sa anak kon nga umisem. Ayan yan. Kasi mo, timakunamay. Awan na pulos, tinamnama, mamang pilikan ka. Way. Apay agpapiliak aya? Ha? Isungarod sa anak ko nakimandidato, tasan kun akayat ti isem nga isem dita. Ha? Yan. Inururay yu gayam ti isem ko. Ayawan Kasanupay ang mauray yu reta nga isem. Kat sa anak mutan alimmaban. Yan. Ay, Diyos ka, amay. Sumulagaya naturad ka na saan nga umisa mapulos. Saan gamot kaya mo na limaban. Ay, unay daytan kaka. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Saan akong ngumisem? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang trabay.